Family Kanta Perdana Minister Bidadari Nian மகாவித்யாலய மாணவர்களாக இருக்கின்றது அவர்களை அன்பாக மேடைக்கு அளிக்கிறோம். மேலும் வலுப்படுத்துவதற்காக நடத்தப்பட்ட நிகழ்வு ஒன்றாகும். මේ නැගිර පළාතේ සිටින වයස අවුරුදු 16ට අඩු අනාරක්ෂිත දරුවන් අඳුනාගෙන ඔවුන් ආරක්ෂණය කිරීමේ වැඩසටහන තමයි සරෝජා නමින් අද දියත් වෙලා තියෙන්නේ. கிழக்கு மாவட்டத்திலே ஆதரவற்ற பிள்ளைகள் சம்பந்தமான தகவல்களை பெற்று அவர்களை வழிநடத்துவதற்காகவும் பாதுகாப்பதற்காகவும் ஆரம்பிக்கப்பட்ட திட்டத்தில் ஒரு கருத்திட்டமானதுதான் இன்றைய நிகழ்வானது. ඒ අනුව මේ වන විට නැගිර පළාත තුළ අනාරක්ෂිත දරුවන් 5641 දෙනෙක් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය හඳුනාගෙන තියෙනවා. இன்று வரையிலும் இந்த அநாகரமான பிள்ளைகள் 5541 பிள்ளைகள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளனர். ඒ හඳුනාගත් අනාරක්ෂිත දරුවන් ගේ අනාගතය සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපනයට උදව්වක් වශයෙන් පොත්පත් ප්‍රදානය කිරීම සඳහා අද දින මඩකලපු කොට්ටාශයට පැමිණ සිටින පොලිස් සේවා වනිතා එකකේ ගරු සභාපතිනිය නීතිඥ නිල්මිනී සමරතුංග මහත්මිය ඉතා ගෞරවයෙන් මා නැගිර පළාතට පිළිගනු ලබනවා. அநாகரமான பிள்ளைகளுக்கு பாடசாலை போதனைகளை வழங்குவதற்காக மட்டக்களப்பு சேவா வனிதா பிரிவில் சட்டத்தரணி அம்மணி அவர்கள் வந்து சமர்ப்பிக்கின்றார். அவரை நான் அன்புடன் வரவேற்கின்றேன். ඒ වගේම මෙම පොත්පත් ප්‍රදානය සඳහා මුදලින් සහ ශ්‍රමයෙන් දායකත්වය දෙන මාගේ හිතවත් බණ්ඩාර මැතිතුමාත් ඒ වගේම එතුමාගේ මව වන චන්ද්‍රා බණ්ඩාර මහත්මියත් ඉතා ආදර ගෞරවයෙන් මා පිළිගනු ලබනවා. இந்த அன்பளிப்பை வழங்குவதற்காக எனக்கு நன்கு நெருங்கிய நண்பருமான பண்டார ஐயா அவர்களையும் அவருடைய மனைவியை நான் அன்புடன் வரவேற்கிறேன்.
ඒ වගේම මෙම ස්ථානයේ පැමිණ සිටින මාගේ සහෝදර නියෝජ්‍ය පොලිස්පති මඩකලපුව ගිනිගේ මැතිතුමාවත් ඒ වගේම මෙම උත්සවය සංවිධානය කරන මඩකලපුව කොට්ටාශ භාර ලලිත් ලීලරත්න මැතිතුමා ඒ වගේම මඩකලපුව සහකාර පොලිස් අධිකාරී ජමීල් මැතිතුමත් මුලස්ථාන පොලිස් පරීක්ෂක මඩකලපුව බණ්ඩාර මැතිතුමත් ඒ වගේම මාගේ සියලුම ස්ථානාධිපතිවරුන් ස්ථානාධිපතිනියන් කොට්ටාශ ළමා හා කාන්තා අපයෝජන නිවාරණ කාර්යාංශයේ ස්ථානාධිපතිනිය ඇතුළු සියලුම තරාතිරම් වල පොලිස් මඩකලපුව කොට්ටාශයේ පොලිස් ස්ථාන නියෝජනය කරන සියලුම මාගේ සහෝදර නිලධාරී மகாத்மீன் பிரிகனு லபனம். இதே சந்தர்ப்பத்திலே மட்டக்களப்பு மாவட்ட பொறுப்பாளருக்கும் டிஐஜி சார் அவர்களையும் மற்றும் மட்டக்களப்பு மாவட்ட சிரேஷ்ட போலீஸ் அத்தியட்சகர் ஏலாட்ன சார் அவர்களையும் மட்டக்களப்பு மாவட்ட எஸ்பி உதவி போலீஸ் அத்தியட்சகர் ஒன்று ஜெமில் ஐயா அவர்களையும் மற்றும் சகல போலீஸ் உத்தியோகத்தர் பொறுப்பதிகாரிகள் மற்றும் அதிகாரிகளை நான் அன்போடு வரவேற்கிறேன். ඒ වගේම මට මේ උත්සවය කරන්න බෑ මේ අද අපගේ ආරාධනාව පරිදි මෙහි පැමිණ සිටින මාගේ අපගේ ආදරණීය දරුවන් 200 දෙනෙක් මෙහි පැමිණ සිටිනවා ඒ වගේම දරුවන්ගේ දෙමාපියන් බාරකරුවන් ඉතා ආදරයෙන් මා ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය වෙනුවෙන් පිළිගනු ලබනවා. அதே சந்தர்ப்பத்திலே இங்கு வருகிறதிருக்கும் மாணவ மாணவிகள் மற்றும் அவர்களுடைய பெற்றோர்களை எனது போலீஸ் திணைக்களத்தின் சார்பில் நான் மிகவும் அன்புடன் வருக வருகவென வரவேற்கிறேன். ඒ වගේම හැමදාම අපිත් එක්ක ඉන්න මඩකලපුව ප්‍රදේශයේ සියලුම මාධ්‍යවේදී ඉතා ආදරයෙන් මා පිළිගනු ලබනවා. அதே வேளையிலே நமது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் இருக்கும் உறவினர்களையும் அவர்கள் அனைவரையும் நான் வருக வருக என வரவேற்கிறேன். ඒ අනුව අද මෙහි පැමිණ සිටින සියලුම දෙනා ඉතා ආදරයෙන් මා නැගින පළාත භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති විදිහට පිළිගනු ලබනවා. ඇත්තෙන්ම මේ සරෝජා වැඩසටහන ගැන යම් සඳහන් කිරීමක් කියන්න ඕනේ මේ අද පැමිණ සිටින දරුවන්ට සහ දෙමාපියන්ට. அதே நேரத்திலே நான் மட்டக்களப்பு மாவட்ட கிழக்கு மாகாணத்தின் சிரேஷ்ட பிரதி போலீஸ் மா அதிபர் ரீதியிலே சரோஜா வேலை திட்டத்தின் பிரகாரம் பிள்ளைகளுக்கு நான் விழிப்புணர்வை தெரியப்படுத்துவதற்காகவும் நான் சமூகத்திருக்கிறேன். නැගින පළාතේ පොලිස් කොට්ටාශ 4ක් තියෙනවා. ත්‍රිකුණාමලය, කන්දලේ, මඩකලපුව සහ අම්පාර. අද දින මෙම වැඩසටහන අපි සංවිධානය කරනු ලැබුවේ මඩකලපුව කොට්ටාශයේ සිටින දරුවන් වෙනුවෙන්. கிழக்கு மாகாணத்திலே 4 போலீஸ் பிரிவுகள் உள்ளன. கந்தளாய், திருவண்ணாமலை, மட்டக்களப்பு, அம்பாறை ஆகிய மாவட்டங்கள் உள்ளன. அதே நேரத்தில் இன்றைய தினம் இந்த ஆரம்ப நிகழ்வானது மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே முதன்முறையாக ආරම්භිකப்படுகிறது. මඩකලපුව කොට්ටාශය තුළ පොලිස් ස්ථාන 15ක් පිහිටලා තියෙනවා. පහුගිය මාස 4කට එහා කාලය තුළ මාගේ සහෝදර නිලධාරීන් ඒ වගේම ළමා හා කාන්තා අපයෝජන නිවාරණ කාර්යාංශයේ නිලධාරී මහත්මීන් මෙම සරෝජා ව්‍යාපෘතිය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා දැඩි වෙහෙසක් හා මහන්සියක් ගනු ලැබුවා. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே இருக்கும் 15 போலீஸ் நிலையங்களிலும் உள்ள சிறுவர் பெண்கள் மற்றும் பணியாளத்தின் பொறுப்பதிகாரிகள் மற்றும் உத்தியோகத்தர்களுக்கும் இது அனாரக்ஷ பிள்ளைகள் சம்பந்தமான தகவலை பெறுவதற்கு மிகவும் கஷ்டப்பட்ட நிலையில் அவர்களுக்கு தகவல்கள் பெற்றுக்கொண்டதற்கும் நான் நன்றி சொல்கிறேன். මේ දෙමාපියෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් ඇයි මේ සරෝජා කියලා ව්‍යාපෘතියක් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය ආරම්භ කරේ කියලා. ඇත්තම සරෝජා කියන්නේ ද්‍රවිඩ ළමයෙක්ගේ නම. ඒ නිසා ඒ ළමයා වෙනුවෙන් මේ මඩකලපුව කොට්ටාශයේ ඉන්න වයස අවුරුදු 16ට අඩු අනාරක්ෂිත දරුවන් වෙනුවෙන් තමයි මේ සරෝජා ව්‍යාපෘතිය අපි ජූනි 12 වෙනිදා மடக்களப்புවෙන් දියත් කළේ. பெற்றோர்களுக்கு யோசிக்கலாம் சரோஜா என்ற ஒரு வேலை திட்டம் ஏன் ஆரம்பிக்கப்பட்ட பேர் வந்தது என்று. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே தமிழ் பேர் ஒன்று சரோஜா என்ற காரணத்தினாலே அந்த பேர் வைக்கப்பட்டுள்ளது. அதன் மூலமாகத்தான் இந்த கருத்திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ඒ වගේම කෙනෙක්ට අහන්න පුළුවන් ඇයි ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මේ ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරේ කියලා. මොකද රටේ දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම ශ්‍රී ලංකා පොලිසියේ කාර්යභාරයක්. நீங்கள் யோசிக்கலாம் ஏன் ஸ்ரீலங்கா போலீஸ் இதை ஆரம்பித்தது சொல்லி. நாட்டில் உள்ள பிள்ளைகளை பாதுகாக்க வேண்டியது போலீசார் கடமை என்ற காரணத்தினாலே தான் இந்த வேலை திட்டமானது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ඒ අනුව පහුගිය වසර තුල 2024 වර්ෂයේ මඩකලපුව කොට්ටාශයේ දරුවන් 93 දෙනෙක් විවිධ අතවරයන්ට ලක් වෙලා තියෙනවා. 2024 ஆண்டு காலப்பகுதியிலே 92 பிள்ளைகள்
மிகவும் பிரச்சனைகளுக்கு பாலியல் தொழில்களுக்கு உட்படுத்தப்பட்டுள்ளனர். ඒ නිසා මේ අපි බලද්දි මේ දරුවන් 93 දෙනාගෙන් බහුතරයක්ම අනාරක්ෂිත දරුවෝ. ඒ කියන්නේ දෙමාපියෝ නැහැ. එක්කෝ අම්මා රට ගිහින් එක්කෝ තාත්තා වෙන ප්‍රදේශයක ඉන්නේ. අපි අනාරක්ෂිත දරුවන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා තමයි මේ සරෝජා ව්‍යාපෘතිය ආරම්භ කරේ. இந்த பிரச்சனைகளுக்கு மூலம் கொடுத்த பிள்ளைகளை நாங்கள் விசாரணை செய்து பார்த்தபோது அநேகமான பிள்ளைகளுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத பிள்ளைகள், அம்மா வெளியில அப்பா வெளியில வெளிநாட்டில் உள்ள பிள்ளைகள் தான் இப்படியான பாதுகாப்பு இல்லாமல் இருக்கின்றது. அந்த பிள்ளைகளை பாதுகாப்பதற்காகவே இந்த கருத்திட்டமானது ஆரம்பிக்கப்பட்டது. ඒ අනුව මඩකලපු කොට්ටාශය තුල අනාරක්ෂිත දරුවන් 1062 දෙනෙක් මේ වන විට අඳුරගෙන තියෙනවා. இதன்படி மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே 1062 பிள்ளைகள் இதுவரையிலே அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. මේ අඳුනාගත් අනාරක්ෂිත දරුවන් පාසල් යැවීම සඳහා ඔවුන්ට උපකාරයක් වශයෙන් තමයි මේ නොමිලේ අද දින මේ පොත්පත් ප්‍රදානය කරනු ලබන්නේ. இதன் காரணத்திலே இந்த பிள்ளைகளை பாடசாலைக்கு அனுப்ப வேண்டும், பாடசாலை கல்வியில் தொடர்ந்து கற்க வேண்டும் என்பதற்காகவே இன்றைய தினம் இந்த பாடசாலை உபகரணங்களை வழங்குவதற்குரிய நடவடிக்கைகளை நாங்கள் மேற்கொள்கிறோம். ඒ නිසා මම මේ දෙමව්පියන්ගෙන් භාරකාරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ පොලිස් සේවා වනිතා ඒකකයේ අපේ සභාපතිනිය, ඒ වගේම කොළඹ ඉඳන් අපේ බණ්ඩාර මැතිතුමා, ඒ වගේම මෑණියන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. කොළඹ ඉඳන් විශාල දුර බැහැර ගෙවාගෙන පොලිස් සේවා වනිතා ඒකකයේ මේ අද පැමිණලා ඉන්නේ මඩකලපු දිස්ත්‍රික්කයේ දරුවන් වෙනුවෙන්. மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் கொழும்பு தொலைவில் இருந்து சேவா வனிதா பிரிவின் அம்மாவும், அதைத் தொடர்ந்து பண்டார ஐயாவும் அவருடைய மனைவி வெகு தூரத்தில் இருந்து நிகழ்வுக்காக சிரமம் கொடுத்திருக்கின்றார்கள். මගේ ඉල්ලීම මේ සියලු දෙමාපියන්ගෙන් භාරකරුවන්ගෙන් මේ දරුවන්ව හොඳට උගන්වන්න, ඒ වගේම දිනපතා පාසල වෙත යොමු කරන්න. நான் பெற்றோரிடம் கேட்டுக்கொள்வது, பிள்ளைகளை தினமும் பாடசாலைக்கு அனுப்ப வேண்டும், பாடசாலை கல்விகளை தொடர்ந்து கற்பிக்க வேண்டும் என்பதை எனது வேண்டுகோளாகும். දරුවන් පාසල වෙත යොමු කිරීමෙන් සතියේ දින 5ක් තුල දරුවන්ට ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම අධ්‍යාපනය තුලින් දරුවාට ඉතාමද අනාගතයක් ලබා දීමට හැකියාව ලැබෙනවා. பாடசாலைக்கு பிள்ளைகளை 5 நாள் அனுப்புவது, பாடசாலையில் பிள்ளை பாதுகாப்பு ஒன்றும் கிடைப்பதோடு பிள்ளையோட கல்வி வளர்ச்சியும் அதிகரித்துக் கொண்டிருப்பதற்காகவே அப்படியான நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ளுமாறு நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். ඒ වගේම ඉදිරියේදී පොලිස් සේවා වනිතා අපි සංගමයත් එක්ක එකතු වෙලා බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ අනාරක්ෂිත දරුවන් වෙනුවෙන් මාසිකව යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් ශිෂ්‍යත්ව ආකාරයට ලබා දීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. இதன் அடிப்படையில் நான் சேவா வனிதா பிரிவிடம் கேட்டுக்கொள்வது, மாதம் பிள்ளைகளுக்கு ஒரு நிவாரண தொகையை வழங்குவதற்கும் உதவிகளை வழங்குவதற்கும் நான் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறேன். ඒ නිසා මේ දෙමාපියන්ගෙන් මම නැවතත් ඉල්ලා සිටින්නේ භාරකරුවන්ගෙන් ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය මඩකලපු කොට්ටාශය දරුවන්ගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා වගේම පාසල් යවන්න අවශ්‍ය උපකරණ පොත්පත් පොලිස් සේවා වනිතා ඒකකය මගින් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම ශිෂ්‍යත්ව ලබා දෙනවා. නමුත් දරුවාව රැකබලා ගැනීම, දරුවාව ආරක්ෂා කරගන්න එක, දරුවාව පාසලට යවන එක මේ දෙමව්පියන්ගේ සහ භාරකරුවන්ගේ වගකීමක්. நான் கேட்டுக்கொள்வது, பிள்ளைகளுடைய பாதுகாவலர் மற்றும் பெற்றோர்களிடம் பிள்ளைகளை பாடசாலைக்கு அனுப்ப வேண்டிய முக்கியத்துவத்தையும், அவர்கள் கல்வி கற்க வேண்டிய முக்கியத்துவத்தையும், அவர்களுடைய பாதுகாப்பை நிலைநாட்ட வேண்டிய முக்கியத்துவம் அவசியம் என்பதை நான் வினயமாக கேட்டுக்கொள்கிறேன். දරුවන් පිළිබඳ විශ්ව ප්‍රකාශය සඳහන් කරලා තියෙනවා දරුවන් අධ්‍යාපනය ලබා දෙන එක දරුවන්ගේ අයිතිවාසිකම. பிள்ளைகளுடைய கல்வியை பெற்றுக் கொடுப்பது மிக முக்கியம் என ஒரு அறிக்கையும் உள்ளது. ඒ නිසා මම නැවත වරක් අවසාන වතාවටත් ඉල්ලන් සිටින්නේ මේ දරුවන්ව රැකබලා ගන්න, ඒ වගේම මේ ගෙනියන වැඩපිළිවෙල සඳහා ඒ ශ්‍රී ලංකා පොලිසියට මේ දෙමාපියන්ගේ භාරකාරයන්ගේ සහයෝගය අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම මම නැවතත් මෙම උත්සවය සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා අද දින මෙම ස්ථානයට පැමිණි අප සේවනිතා සංගමේ ගරු සභාපතිනිය නීතිඥ නිල්මිනී සමරතුංග මහත්මිය, ඒ වගේම යොහාන් බණ්ඩාර මැතිතුමා, එතුමාගේ මෑණියන් චන්ද්‍රා බණ්ඩාර මැතිණිය ඇතුළු මෙම කාර්යය සාර්ථක කරගන්න අද මෙතන නැතත් මට නිරන්තරයෙන් සහයෝගය දෙන මාගේ නායකයා වන පොලිස්පති ප්‍රියන්ත වීරසූරිය මැතිතුමාවත් මා ඉතා ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් මතක් කර සිටිනවා. ඒ වගේම ඉතා ආදරයෙන් මේ සියලු දෙනා පිළිගනිමින් ඒ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම නිහඬ වෙනවා. ස්තුතියි. நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன், இந்த பிள்ளைகளை பாதுகாப்பது, கல்வியை நடத்திக் கொள்ள வேண்டியதற்காகவும்
முக்கியமான கூறுவதோடு சேவாவளித்த அம்மையாருக்கு மற்றும் அனைவரையும் அன்பு நிகழ்ச்சியை தொடர்ந்து நடத்திக் கொள்வதற்கு උදව් වලකමාර පිට තාල්මැඩකට අනුග්‍රහය දක්වන ජපානයේ ජීවත් වෙමින් වරින් වර ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ ලාංකිකයන් හට අති මහත් සේවයක් කරන ව්‍යවසායක යොහාන් බණ්ඩාර මහතා වෙත මාගේ කෘතවේදී ස්තුතිය පිළිගැනීමට කැමැතියි. ஜப்பான் நாட்டிலிருந்து இலங்கைக்கு வந்திருக்கும் யுவான் ஐயா அவர்களுக்கும் நான் இந்த சார்பாக நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ඒ වගේම ඉදිරි අනාගතයේදී අප රටේ අවශ්‍යතාවය ස්ථානයන් හඳුනාගෙන ඔවුන්ගේ පහසුකම් සහ ජීවන තත්ත්වයන් ඉහළ නැංවීමට කටයුතු කිරීමට මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. இதே சந்தர்ப்பத்திலே நான் இந்த நிகழ்வை நடத்துவதற்கும் இவர் நேரத்தை கலந்து கொள்வதற்காகவும் நகர்வு நடத்துவதற்காகவும் நான் மிகவும் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளேன். සරෝජා වැඩසටහන ගැන ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වර්ණ ජයසුන්දර මහතා පළමුවෙන්ම මාහට පැහැදිලි කර අවස්ථාවේදී මා කෙසේ හෝ මෙම ව්‍යාපෘතියට මගේ මිතුරු මිතුරියන් හරහා උදව් කිරීමට ලබා දීමට අවශ්‍ය බව මම අදිටන් කරගත්තා. கிழக்கு மாகாண பொறுப்பாளருக்கும் சிரேஷ்ட போலீஸ் மா அதிபர் வர்ணசுந்தர் ஐயா அவர்கள் சரோஜா விளக்கத்தின் சம்பந்தமாக எனக்கு தெளிவுபடுத்தினார். එය අල්පැරණියන්වීමක් ලෙස අද දිනයේ යොහාන් බණ්ඩාර මහතාගේ මූලිකත්වයෙන් මෙම ප්‍රජා සත්කාරය කිරීමට මට අවස්ථාවක් ලැබුණා. இதன் அடிப்படையிலே இன்றைய தினம் யுவான் ஐயா அவர்கள் மூலமாக கிடைக்கப்பட்ட உதவி மூலம் எல்லா பிள்ளைகளையும் கொடுப்பதற்காக கிடைக்க பொருட்களை பகிர்ந்தெடுப்பதற்கு சந்தர்ப்பம் கொடுத்தது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ඒ වගේම ඉදිරි අනාගතයේදී මෙවැනි ව්‍යාපෘති තුලින් විශාල දරුවන් ප්‍රමාණයකට උදව් උපකාර කිරීමට සහ එම දරුවන්ට ශිෂ්‍යත්ව ලබා දීමට මා බලාපොරොත්තුවෙන් සිටිනවා. இதை தவிர நான் பிள்ளைகளுக்கு புலமை பரிசு பணம் ஒரு தொகை வழங்குவதற்காகவும் அவர்களுக்கு மூலமாகவும் நான் கொடுப்பது வழங்குவது சம்பந்தமாக உத்தேசித்துள்ளேன். අපහට ස්වභාව ධර්මයේ ආනිශංසයෙන් ලබා දී ඇති මේ අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගෙන තවත් කෙනෙකුට උදව් උපකාර කිරීමෙන් ඔවුන්ගේ මානසික මෙන්ම ජීවන තත්ත්වය නගා සිටවීම තුළින් රටට හිතයිශී මෙන්ම රටේ අභිවෘද්ධිය වැඩි කර ගැනීමට අවස්ථාවක් දෙන ළමයින් බිහිකිරීමට ලැබීම ගැන මම නිහඬ සතුටක් ලබනවා. பிள்ளைகளுக்கு இப்படியான உதவிகள் செய்து பிள்ளைகளை உற்சாகப்படுத்துவது சம்பந்தமாகவும் இப்படியான நிகழ்வு நடத்துவதிலும் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். එය මට ලැබී තිබෙන භාග්‍යයක් ලෙස මා සැලකන අතර මෙම කාර්ය සඳහා මට සේවා වනිතායිකගේ මගේ සහෝදර නිලධාරීනියන් සහ කාර්ය මණ්ඩලය එක හිතින්ම උදව් උපකාර කිරීම ගැන ඔවුන්ට මෙම අවස්ථාවේ මගේ විශේෂ ස්තුතිය පුද කළ යුතුයි. சேவா வனத்தாய் பிரிவுக்கு பிள்ளைகள் சம்பந்தமாக மற்றது எனது காரியாலய உத்தியோகத்தர்களுக்கும் செய்த உதவிகளுக்காகவும் ஒத்தாசைகளுக்காகவும் அவர்களுக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். එමෙන්ම සරෝජා ව්‍යාපෘතිය සඳහා නැගෙනහිර පළාත් භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වරුණ ජයසුන්දර මහතාගේ අප්‍රමාණ කැපවීම මා අගය කරනවා. கிழக்கு மாகாண பொறுப்பாளருக்கும் சிரேஷ்ட போலீஸ் மா அதிபர் வர்ண ஜெயசுந்தர் ஐயா அவருக்கு சரோஜா விளக்கத்தை ஆரம்பித்ததற்காகவும் நான் மிகவும் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். මෙවැනි සමාජ සත්කාරයන් වැඩි වැඩියෙන්ම කිරීමට අපට අවස්ථාව ලැබේවායි ප්‍රාර්ථනා කරමින් මාගේ වසන සුවත්වය අවසන් කරනවා. இதே போன்ற திட்டங்கள் மேலும் நடத்துவதற்கு சகல விதத்தில் உதவி செய்ய கிடைக்க வேண்டும் என்றும் අවසරයි. ඒ වගේම නැගෙනහිර පළාත් භාර ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති වර්ණ ජයසුන්දර එතුමාගේ අවසරයි. මෙම අද දිනවලදී මෙම වර්ණවත් උත්සවයට සම්පත්දායකත්වය ලබා දුන් යොහාන් බණ්ඩාර මෙතුමා ඒ වගේම
එතුමාගේ ආදරණීය මව වන චන්ද්‍රා බණ්ඩාර මැතිණියගේ අවසරයි. මරකල්පුව ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී ඊලාරත්න එතුමා සියලු දෙනාට සේවාවන් කායකයේ අරු සභාපතිනි वर्तमान पोलिस पतितुमागे आदरणीय गिरिधवन